Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kanatrab Imay Production, Kalapenlong ya Kerensan, Pelangwan Broy Talent Show Season 2. Bat ka audition lasdang nadu ka Shitarek, bat kan kut hadu kalay pau tarik unaywian. Bantep kambenya pila banpet ha ka YouTube channel DCR Studio. Ya kali kerensan ya ko belapen ya di Jairam Yauran, bat ideni Yauran. Haringkat ka Jetre lang bat ka DCR Studio, belalong try di isamla dabor lang DCR. Bat ka basngaw tanat kalong, bahaw benay jemang arhajar arpuar. Kan sedang bandringdor ya ka film, syapang kiriw dan sab hakasya. Bat ya kan ya ka film on penmi da kan natrab Imay Production, bala direct do samla dabor lang DCR.